pagi pertibi horas dita salu na medyo joman kita krina. Jadi naku pasama selama hari Minggu ala kibitulan hari Minggu sonari. Jala adong ma ceritaku taringot tu hari Minggu. Jadi adong ma sedetiki di hutanami pas mon kibitulan hari Minggu. Adong sada anak guru na bigu-biguan. Jadi mula halakan biasa na mulu pegi ya apalagi hari Minggu kan nggak siap-siap pada diri na be lau hari Minggu. Ala yang go itu anon kisurupan hari Minggu. Jadi mau kamu dong Roma na tujuan itu anon nggak kibingungan aku. Bejo makai tetanggana, be pas-pas mabulung-bulung, ileam mates makan, baru musik ibasi patah mediti juri. Bapak kok na berbagai macam cara asal bui bigui laos yang itu anon kan itu. Jadi nggak kibingung kalakon buana mau naruhana kan Roma lewat matiki kebetulan situ amarga peceta beju halakomma amang rojo inna kan mahuroi kisurupan si Rospita. Wah kisurupan dari Minggu halaknya sip berminggu gimana kisurupan inna situ kan musai kan. Jadi Roma on masuk maun jadi Roma si Rospita namanya au situ pejahitan lao sonari hosian si Rospita indah situ pejidan kan nah may dukun bibun ay siyo daku terge ho. Dagi terge situ pejidan nih better lawan si pejidan nih kan ngacuek do bigu di mana. Dan saya liling lewat guru-guru ya perhangin mergena beben. Bejo, emang nabeban, rojo kamu tuh jebu so, mau si Rospita bigu-biguun, emang aku bigu-bigu dari Minggu. Bejo mau, emang nabebanon guru-guru kan, ditanya koman, pokok naik kolau dong sonari kok, nasi nabebanon dangi, ama terjongong mau si Rospita on Ahmeduk, hai suruh dang mampan. Nakita gitergi sonare dang mapan. Lau masih naba baru dangin kibitulan lewat mapedita parkareta lewat pedita kibitulan marga siturus. Lewat nyawa ama siturus pedita coba jo. Nah lagi kan bijo nama sen nyo namang si Rospita namang ngebigu-bigun hami ngesip-sip lewat tu garizon. Nah lagi kan tenang kamu tenang dalam nama Yesus keluar nah kan baru mau bingung kan menantang gimana animu keluar iseho dang maiko dang main na muse amo pedida si turus lao mau muse emang pedida si turus kan. Jadi kebetulan sih adong sada na tua-tua memang kot muhola na webu do kerizona nga mau urut 70 tahun ali hola na webu do kerizona pas matiki lewat bagi-bagi nga mabuk bakok kamu hari Jumat minum satu hari Minggu mabuk. Dia lewat mau lagi ukumo no pundulion ngahuin na kan asal maho mabuk kok nangya tu siya na kan menang sembarang kamu mau pupuin na kan ini masih mana ya bigu-bigu di mana awas ini mana kan awas ini mana kan. Tahu tuh sih baru si tua kurhager pedida mutul lo belemu mau perme bukan itu. Ini masuk dari mana nekat dari mana masuk kan ise inda upungon lagi Romaon siyahon si Rospiton kan audon opung ni si Rospita inda kan ise opung ni si Rospita na dia hutad da opung ni si Rospita sada-sada muna mangototoy ho memang atotoy karizo mate. Yelu sino puang, yelu sino bigwi. Yoro mabigod dang ya hamidukon. Opung ni si Rospita. Si Manakas. Tadahoro si Manakas Ina kan? Bah, horo si Manakas. Ami tadaw dulu si Manakas on.
apa dua mo manakas, unang gugayo pa pumon, luak mahuge bibego ho, segurang jol ma di luar sana iganggu ho, ikon pahupum do iganggu ho, aro mabigo, amay dokon, imada, asay potamo, ngaling-ngaling na unitabakan, asay bature jo kureni, asay bature para kojo tabak na dong di tonga-tonga ni haumay. Inna bigun. Roma pung dulu na hamidok ko di mana. Ha? Ani mo. Neng paturihon niya lakon tabak mo. Baharu jabu ni halakopi nga neng marupakon. Naro ma ho bagi bibigu ho. Tu sadako laho. Rojan, inna kan? Ibu tamu do itorlaw bigui kalah mindir. Dan sangka akan jual madau misi, bolo begu lao, ibeno gak nyopung dulion permebukon. Habis itu aku hagi berpetida dan napal. Selamat hari Minggu, salam parbelak.